Samuel ni na bung som le khat David le Bethsheba huan hi chi ahong hi a kum ahong ki veya kumpi pa te ki do dia akwan hiak lai un David in Joab le asikha te ting ting asola amon swan te ahi mangwa raba khwa a kwal uhi himale David bel Jerusalem ma a omni lo hi wan hi chi ahong hi a ni taglam ni nemin alupna apan David athokhia a kumpi pa in tung a aka to hi in tung apan numei khat kisil lai amu hi huai numei bel mel hoi tak a hi Davidin huai numei tanchin dong tel ding in mi asol hi huai mi in Eliam tanu Bethsheba hit mi Uriah zi ahi keimo achi hi Davidin thu pote asola avapita u akyang ahong tung a anaki thwa pita hi asian lo na apan sian sakhit ahita hi huchi in a ina apai kikta hi huchi in numei ahong gaita a naw kapaita achi in David athei sakhi David in Joab kyanga hit mi Uriah ka kyanga hun solin chi in athu kha khi Joab in David kyanga Uriah asol ta hi Uriah akyang atun in Davidin Joab le mi te bang achi wa kidona bang achi wa chi in adong hi David in Uriah kyanga na ina pai in la na khete vasil in achi hi huchi in kumpipa in apan Uriah apor khia a kumpipa an nek ding thon piak azui sakhi himale atopa sikha ting tenglaka kumpipa in kong khak bul a Uriah agya ka aina apai ke hi aina Uriah apai ke chi a David ahil takun David in Uriah kyanga khwalzin hongtung hilo na hi mo bangja ka na ina pai lo na hia achi hi Uriah in David kyanga pathian bom Israel te le Judah te aidak buk a omgi ge wa kapatopa Joab le ka topa sikha te gamlak a kikul u kei ka in a pai in kane in kata in kazi kyanga kalum ding mo nahin na le nakha ahin bang in kagen ahi huaizo kahi keiding achi hi Davidin Uriah kyanga tuni leng hiaya omla in la jingchiang in napai ding achi hi huchi in Uriah huai ni leng ajing chiang leng Jerusalem omta hi Davidin ama asama ama ane ne in adon hi ama ne in don hi adon khamsakhi ni taglamin ina apai lo in atopa sikha te laka agya khi huan hi chi ahong hiya ajing chang in Davidin Joab lai akha ka Uriah aposak hi alai kha ka gal khok na pena Uriah ma phusakin la atha wa asina ding in kihin san un achi in agel hi huan hi chi ahong hiya Joabin khwa a lai in mihang sante omna hiya atheina Uriah apai sakhi khwa a mi te aport khia wa Joab aswalwa David sikha te khenkhat asi wa hit mi Uriah leng asi hi huchi in Joab mi asola kido tungtang thil teng David ahil sakhi ami sol kyanga kumpipa kyanga kido tanchin teng na gen hit in ahong he guia bangjaga kido dia huchi bang khobul chin a ho na hi wa kul apan hon kap ding u chi theilo na hi u mo jebuset tapa abimelek that kwa ahia bu goizan na swang tungnung pen numei in kulbang tung apan atunga hesuk a thebes asi ahi keimo bangziaka hi chibanga kul kyang chin a pain hi wa achi le nasikha hit mi Uriah leng si ave na chiding u chi in thu apia hi huchi in amisol akwanta a avatung a Joab in asol san teng David ahil hi amisol in David kyanga miten ahon na zowa lobuk a hon swalwa ko a kholu na kongkhak tanpha in kano ki ku hi thalkap miten kul apan nasikha te ahon ka wa huchi in kumpipa sikha khenkhat te asiwa nasikha hit mi Uriah leng asi achi hi huchi in Davidin mi sol kyang a Joab kyang a huchi in vagen in hiaiten nalungsim kipak lo sak ke hen namsaw in kwama a hen tuam ngal ke a naksemin khwa swal unla hi sia un
chi in han thon in achi hi Uriah zi in apasal Uriah si achi si chi azakin apasal asun hi asun hun bel abe asun hun abe in nung in Davidin a ina apia azi ahong hita a tapa khat ani sak hi himale David thil hi in topa akipak sakke hi